Ljudi, sa vama opet Pixi tutoriali. U ovom klipu ću vam pokazati kako da prebacite na bar levo, desno, gore, dole, sve jedno, gdje god želite. Ovako, sam pratite, idete da klik i properties i otvorit će vam sve ovo. I šta dalje trebate? Pritisnite ovdje, pošto u mene na engleskom, pisat ćemo ovako na srpskom drugačije, svašta. Ovo je dole. Ovo je, ja mislim, gore, ne, levo. Levo, desno. Evo vam i gore. Eto, nadam se da sam vam pomogao. Meni najbolje je dole. Najviše mi se sviđa. Ali ko voli levo, desno, neka izvoli da proba. Nadam se da vam se svidli, bio je kratak, ali dobro. Vidimo se, ja mislim da ovo radi XP-u, ali ne znam. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao.